turabasuhuje mwese abavandimwe, abo dusangiye amaraso, abo dusangiye ibihe, abo dusangiye ubutayu, abo dusangiye urugendo rugana no mu ijuru, abo dusangiye igihugu, abo dusangiye byose. Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muri kumwe na Pasiteri Mudahigwa Absalomo washatse kubagezaho ijambo ry'Imana muri kino gitondo c'uyu munsi. Numvise umutonyi w'ijambo ry'Imana utonyangira mu mutima wanje, numva ko nabigabana, ko nabisangira, nasangirira ijambo namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Yesaya ibice 46 umurongo wa 10. Haravuga ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Mpera mu itangiriro. Ndashaka ngo mwumve iryo jambo. Mpera nkikurema. Mpera ugitangira kubaho. Mpera ugitangira umushinga. Nkabona iherezo ryabyo. Mimi naanzia kwa mwanzo na uona na mwisho wa kila kitu. Nkabona iherezo ryabyo. Ni nkaho Imana itubwira ngo mpera basogokuruza banyu bagikandagira muri iriya misozi, bazamuka bava mu bihugu z'imuhira, bahakandagiye, mbona iherezo. Mpera mu bihe bya kera nkavuga nti imigambi yanje izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Mpera mu bihe bya kera, mpera ico gihe kavuga ngo imigambi yanje nagambiriye kuri ubu bwoko, imigambi yanje mfite ku gihugu ca Kongo, imigambi yanje mfite kuri buri wese nzayikomeza, ntizahinduka, kandi ibyo nshaka kubakorera nzabikora. Teme y'ijambo nashatse ngo tuganire ndihuta, iravuga ngo umugambi w'Imana iteka iteka iteka, uko byaba bisa kose, uko byaba bimeze kose, nta kiwubuza gusohora. Umugambi w'Imana urasohora. Reka tube nk'abaganira dushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko ihumure ryacu riva mu ijambo ry'Imana. Tuganire ku mugambi w'Imana. Ariko mbere yo kuganira kuri uyu mugambi w'Imana, ndashaka gusubira haruguru muri iki gice. Mbere Imana ivuga ngo ihera mu itangiriro ikavuga iherezo, kandi imigambi yayo izayikomeza. Yabanjije kwivuga, ivuga n'ibyo yakoze. Ku murongo wa 3 w'iki gice Imana iravuga ngo nimwumve mwebwe abona abarokotse, abona arokoye. Yabwiraga ubwoko bwa Yakobo. Ni nkaho itubwira natwe mu bibazo twaciyemo byose, mwebwe abariho, abona hetse mukiri mu nda, kabaterura mukivuka. Imana yaraduhetse, Imana iraduterura ibizazi n'ibizazi. Umurongo wa 4, ndi Imana ndiwe, muzarinda imvi zanyu z'uruyenzi nkibaheka. Nije wabaremye, nije uzabaheka, koko nzaheka, kandi nzaja mbakiza mu bibazo byose muzahura nabyo. Umurongo wa 5, nta wundi mwampanya nawe, singira umugeri cyangwa undi mwanshushanya nawe. Ndi Imana idahinduka, ndi Imana itivuguruza, ndi Imana itagamburuzwa, ndi Imana idatsindwa, ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ikesha ijoro. Umurongo wa 9 haravuga ngo mwibuke, ndashaka ko mwibuka ibyabanje kubaho kera. Ndaza kubiganira. Nije Imana, nta yindi baho, nta yindi duhuye. Nico gituma kubera imiterere yanje mpera mu itangiriro ry'ikintu nkavuga iherezo ryacu. Ngahera mu bihe bya kera byo kubaho kw'ico kintu, kavuga ngo imigambi yanje kuri ubu bwoko, imigambi yanje kuri uyu muntu, imigambi yanje kuri iki gihugu izakomera, kandi ibyo nshaka byose nzabikora malgré les circonstances. Nzabikora, ibyo Imana yagambiriye izabikora.
dufite imigambi y'Imana ku gihugu cya Kongo ko kizagira amahoro asesuye. Dufite umugambi w'Imana muri iriya misozi no ku bwoko bwacu biri mu masezerano y'amahanuzi. Ibyo byose bizasohora. Mbere yuko tuganira kuri iki gice tuvuga n'ibindi, reka maze mbereke imiterere y'umugambi w'Imana mu ijambo ry'Imana. Umugambi w'Imana uteye ute? Icyambere, umugambi w'Imana nta wawurogoya, nta wawimira, nta wawuderanja, nta wawutera agasembwa ngo awirabuze, nta wawuhindura irangi. Umugambi w'Imana nta wawurogoya. Byanditswe muri Yobu ibice 42 umurongo wa 2, haravuga ngo nzi yuko ushobora byose Mana. Haleluya. Kandi ntawe wabasha kurogoya imigambi yawe. Yobu aciye muri bya bihe tirwa mvuga kubera iminota yacu bikomeye by'amahano yamubayeho, aba no ku mubiri we no ku matungo ye. Aza guhura na bagenzi be bamuca intege, aza guhura na Elihu ugarura kwizera kwe. Aravuga ngo, avugira ijambo ku gice cya nyuma cy'igitabo cye, aravuga ngo namenye yuko ushobora byose kandi ntawe ubasha kurogoya imigambi yawe. Imigambi y'Imana kuri Yobu amaherezo yabaye imigambi myiza. Wari umugambi mwiza kandi amaherezo Yobu yayigezemo. Nubwo yaciye muri biriya yageze ku mugambi w'Imana. Icya kabiri, umugambi w'Imana uhoraho iteka ryose. Ni kimwe na hariya, ntabwo uvuguruzwa. Ni Zaburi ya 33 umurongo w'11, haravuga ngo imigambi y'Uwiteka ikomera iteka, urakomeye iteka, urakomeye. Ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Cy'Imana yibwira kuri Kongo, cy'Imana yategetse kuri iriya misozi no ku bwoko, kirakomeye. Nta wakirogoya, nta wakivanaho, nta wakivuguruza. Ibihe ntibizabivuguruza, uko tumeze ntitwabivuguruza, abipinga ntibizabivuguruza, ababihakana batabishaka ntibabivuguruza, Satani ntiyabivuguruza. Birakomeye nka nyiri kubisezeranya, birakomeye nk'Imana yabivuze. Icya gatatu, imigambi y'Imana ntihishurika. Iki kintu nagitekerejeho kirantangaza cyane. Nta uzuyimenya, igenda yihisha, igenda ikinjira mu mwijima. Rimwe na rimwe hakaboneka agaco, ukavuga ngo bigiye kuba, bigasura bikibira. Ntabwo umuntu azayimenya, ntabwo umuntu azayirondora ngo ayimenye, ayicemwo, ayirebe, abe yayirondora, abe yayisobanura. Ntabwo ihishurika. Imana ihishurika ari uko Imana yayigaragaje. Imigambi yayo abantu bayimenya yagaragaye. Abaroma igice cya bice 11 umurongo wa 33, haravuga ngo mbega ukuntu ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Haleluya. Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Imana izitangaza cyane, icisha mu nzira utobona ko arizo, ariko ikagera ku gisubizo. No mu gakiza kacu yakanyujije mu nzira zitangaje. Kugeraho Paulo yanditse aravuga ngo iyo baza kubimenya ngo ntibaba barabambye umwami w'icubahiro. Kugira ngo tubone agakiza, Imana yabicishije mu nzira y'intege nke, y'umuntu kubambwa, y'umuntu gucunaguzwa, agapfura uruziga, agapfa, ariko tukaronka mwagakiza. Inzira zayo zirakomeye, zirakomeye. Rimwe na rimwe twibwira ngo Imana ikora nk'abandi, izana imbaraga tukabona imbaraga gusa. Oya, no mu ntege nke irakiza, no mu mwijima yongera kuzana umuco. Icya kane ni imigambi y'Imana idakuka. Birasa byose, nashatse gusa kubyerekana mu bice. Ntabwo ikuka. Imigambi Imana yagambiriye ku gihugu ntabwo ikuka. Mu gihugu cya Kongo no muri iriya misozi ntabwo ikuka. Abaheburayo ibice 6 umurongo w'17, haravuga ngo nicyo gituma Imana ishatse kurushaho kugaragaza abaragu byasezeranijwe, nguko imigambi yayo idakukiri, ngo yongeraho n'indahiro. Imana iragambirira ikarahira, hari ibyo yarahiye izakora. Iyo usomye hepfo, Imana yarirahiye ko abana bayo abayizera bazabona agakiza. Hari hamwe Yesaya yayibonye ngo izinga, reka mvuga icyo kinyarwanda, ikunja, izinga umwambaro wayo ukuboko kw'iburyo. Iravuga ngo ndirahiye ndi Imana
impera z'isi zose zizabona agakiza kanje. Imana ipreta serma ya Mobutu yaravuze ngo retrusole manche kubera salongo dukore. Yahinnye umwenda wayo yerekana ko ugiye gukora umurimo ukomeye kugira ngo tubone agakiza. Imana yararahiye ko iriya misozi izaturwa kandi tukayibamo, ikabamwo imihanda, ikabamwo iterambere, irimwo amahoro atangaje. Haleluya. Ya kindi kugira ngo ndangize, umugambi w'Imana yagambiriye kuri twe nta cyawuhagarika bavandimwe. Ubutayu n'ibibazo byabwo ntabwo zawuhagarika. Nashatse kubereka ahangaha Israel inyura mu butayu iva mu Giputa. Murebe uruzi inyanja itukura, murebe kubura manu, murebe ubushuhe bw'umutarwe w'ubutayu, murebe intambara bahuye nazo, murebe inzoka z'ubusangwe. Ariko Imana irababwira ngo ntimurebe ibyo mubona, ahubwo murenze amaso ibyo mubona. Murebe mwambuke Yorodani, murebe igihugu hakurya. Haleluya. Ibi turimo tubona tubirenze amaso, turebe umugambi w'Imana kuri iriya misozi. Ya ubutayu ndibuza buhagarika. Ikindi cya kabiri nashatse kugeraho, ntabwo urupfu rw'intwari n'urupfu rw'abantu bihagarika umugambi w'Imana ku bwoko no ku gihugu. Ntibibaho. Ibi tubireba mu ijambo ry'Imana. Tureba Sawuli yari intwari. Sawuli yari intwari ikomeye, umwami w'imiswe n'Imana. Ariko umunsi apfa akagwa kuri iriya misozi, Dawidi ararira cyane, aravuga ngo mwa misozi mwe, ngo yagushije intwari. Aravuga ngo iyo nkuru icecekwe, ngo abakobwa b'Abafilisitiya batabimenya bakabyina. Agerageza ndetse kubabara, avuga iriya misozi ntiyayivuga neza. Ariko Sawuli yamaze gupfa, Imana ihagurutsa Dawidi. Dawidi akora ibyari bisigaye gukorwa, ahesha Israel ihumure. Imana ngo yaheze ihumure imyaka 40, yubaka Sayuni. Haleluya. Umugambi w'Imana ntabwo ukurwaho nuko intwari zatabarutse, ahubwo iyo zatabarutse amaraso yazo ahinduka ifumbire ry'amahoro. Kandi ntizibagiranwa. Kandi aho intwari ivuye, Imana itanga indi. Ya nibutse Mose na Yoshua, nibuka Mose na Yoshua, ukuntu Mose yabaye intwari y'Imana. Imana ikavuga ngo nta wundi tuvugana akanwa ku kandi atari Mose, nta wundi natoranije undeba atari Mose. Ariko bukeye Mose agwa mu mpinga z'imisozi, ntiyagerayo. Ariko Imana ihagurutsa Yoshua, yinjiza ubwoko muri Kanani. Ya urupfu rw'intwari ntirubuza umugambi w'Imana. Kandi za ntwari tuzahora tuzibuka, tuzahora tuzikumbura. Amaraso yazo ntabwo tuzayibagirwa, kandi niyo fumbire ry'amahoro tugiye kwinjiramo. Hari n'ibimenyetso bifatika byo muri ubu buzima by'iyi myaka. Iyo tubonye mu gihugu cy'u Rwanda tukareba Rwigema, ariko nyine bugiye guca, bageze hariya Kagitumba hariya ntiyasoza. Kenshi niko bimera. Intwari yatangije iheza indi umwanya kugira ngo izibukwe, kugira ngo ntigapfe mu bitekerezo no mu mitima y'abantu. Igihugu cy'u Rwanda amasezerano yacu arasohora, nubwo yari yagiye. Mwibuke muri uriya mwijima wa cagihe. Ikindi cya gatatu nshaka kubibutsa abavandimwe, umugambi w'Imana ku bwoko bwacu ntabwo uhagaritswe. Iyo turebye amateka y'ubwoko bwacu, nashatse kuyirukamo ndi muto sinyazi yose, ariko mu by'ukuri ababaye kera bahari bakuru banduta, nanje sindi muto mu myaka, ariko haracyari abanduta bamenya ibibazo twaciyemo muri iriya misozi. Nabaye nk'ubitekereza, nsanga umugambi w'Imana wo kuba muri iriya misozi ntabwo wahagaritswe n'inyamaswa z'inkazi zabaga muri iriya misozi basogokuruza basanzeyo. Iriya misozi yari yuzuye intare n'ingwe n'ibishokoma n'inyamaswa zikomeye n'abatwa bazi kurasa imyambi. Ariko nanone babashije kuzegura, babasha kwegura n'umutwa, bayituramo, bayiragiriramo.
ntabwo umugambi w'Imana kuri iriya misozi no ku bwoko bwacu wahagaritswe na colonization. Ntacyo ababirigi babitwaye, nubwo batwaye Kongo bakayitirira, bagera mu Minembwe bakirukana abantu bakahashyira ferme ya Riga, ariko nanone byarahindutse, abantu bongera kuhatura, abantu bongera kuba muri iriya misozi. Ntabwo umugambi wo kubayo wahagaze. Nibutse igihe cyo kugwa no gusubira inyuma, ntabwo nabyo byahagaritse umugambi w'Imana. Independence irangiye, ababirigi batashe, ububyutse bwari muri kiriya gihugu busa n'ubukamye, hasigara imbarwa z'abantu, abandi basubira mu mbarato no mu mbyino. Ariko nanone Imana ntiyarakaye ngo ivuge ngo ndakibase. Nanone Imana yakomeje umugambi wayo wo kuzadutuza muri iriya misozi no kuyitubeshamo. Nibutse intambara ya Murere, ntabwo yahagaritse umugambi w'Imana, nayo yarakubuye. Twese turagenda tuva muri iriya misozi twikama mushasha, inka ziranyagwa, inzu zirasenyuka, ibintu birashira. Ariko nanone twongeye kandi kugaruka, Imana iciye ahakomeye mubagiriye. Nanone Imana ihindura ibihe, twongera gutura muri iriya misozi, twongera kuramya Imana. Ububyutse buraza, ibitaramo biraba, imikutano iraba, turatura, turaririmba, turashima. Icyo gihe kiratambuka. Ntabwo uriya mugambi wo kudutuza hariya wahagaritswe n'intambara ya Murere. Nibutse intambara, nibutse kandi ikibazo gikomeye twahuye nacyo cy'urupfu rwa Honorable Gisaro. Wari intwari ikomeye cyane, ntabwo nasubira mu mateka ye. Uw'Imana yahagurukije mu gihe twari tukiri injiji, mu gihe twari tukiri hasi, tutabona, duhumye, ariko agahaguruka, agahagarara nk'intwari, akatugeza aha tugeze, n'izina twitwa n'ibindi nk'ibyo. Igihe nyine dutangiye guhumuka, dutangiye kubona iyo tuja, aduca mu myanya y'intoki, umwijima ucura muri iriya misozi. Ariko nanone ubuzima burongera burahembuka, turongera tubaho. Haleluya, turongera tubaho. Abandi bana bariga, abasore bariga, tuhaza kuvuka izindi ntwari. Naje kwibuka intambara za politike zikomeye cyane, intambara za Zuluni Bembe na Mwene Marungu n'abamuzima bariya, intambara z'amagambo, intambara bararushe bagira ibintu za komisiyo, niba ari vangu, niba ari yihe, yo kutugira abashitsi. Birahindagana, inkuba zirakubita. Ariko nanone Imana irabihindura, inzira zayo ntabwo ziza zirondoreka. Tumaze kwiheba, tumaze gukwira imishwaro, nta bantu bakibona akazi, abana bari mu Burundi n'ahandi. Ariko nanone Imana irahindura. Naje kwibuka intambara rero y'impindura amatwara n'amateka ya 1996, igihe twategekwaga kuva mu misozi no gutwika batavuyeyo. Imana irabihindura. Sinabivuga, namwe murabizi, benshi baraha barabizi. Nanone nakuruye, tumaze kwicara neza, tumaze no kubona intebe z'ibyubahiro, haba mu gisirikare, haba muri administration. Ndibuka Kabila nanone ukuntu yabihinduye, arasubira twita amaverminose, akoresheje wa mugabo ntirirwa mvuga. Abantu barapfa, abantu batabwa mu mazi, ariko nanone turongera turarema. Ngera muri iyi minsi, muri iyi ntambara y'amoko, duhagurukirwa n'abaturanyi ba extremiste b'abaturanyi, nubwo atari bose, ariko duhagurukirwa n'abagabo b'amagambo y'amacakubiri akomeye. Ahacu hamaze gusa n'ahatakiriho, Imana ihagurutsa twirwaneho. Nanone ishamye umuzi w'ubwoko bwacu ntiwarimbuka, mu Minembwe hasigara umuzi, muri kiriya giti cy'igishitsi. Hariya ku Ndondo hasigara umuzi, abandi baratatana, ariko igihugu n'akarere karaturwa. Muhumure mu bihe turimo, muhumure mu bihe tuhaye tuvogera, muhumure muri uyu mwijima w'icuraburindi
muhumure muri ibi bihe by'intambara zikubagaho. Muhumure bavandimwe, muhumure abo dusangiye amaraso n'ubwoko, muhumure abo dusangiye igihugu, mwese muhumure, Kongo igiye gutabarwa. Muhumure rwose, iyo umwijima warushijeho kuba mwinshi buba bugiye gucya. Iyo umwijima warushijeho gukana, abantu bakabura icyo bavuga, hakaboneka ibintu by'agahoma munwa, abantu bakinjira mu kinjiro, abantu bakababara, ntiyagira uvugisha mugenzi we, nanone icyo gihe buba bugiye gucya. Ni mu rukerera tuba tugiye gusingira amasezerano n'umugambi w'Imana ku bwoko bwacu. Bibiliya ivuga ngo imfatiro iyo zisenywe umukiranutsi akora iki? Umukiranutsi akomeza kwizera iyo Mana y'umugambi, iyo Mana ifite ibyo yatugambiriyeho, iyo Mana idahinduka cyangwa ngo ihindurwe n'ibihe. Twebwe turahinduka mu marangamutima bitewe n'ibihe twahuye nabyo, ariko iyo Mana ntizihinduka. Iyo Mana ikomeza umugambi wayo, iyo Mana igeza abantu aho yashatse kubageza. Binibukije ibintu byinshi, nuko umwanya wanjye ugiye. Nibutse mu Kristo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, amaze gukubwa impande zose, atazashingura ikirenge ngo amenye agishinga. Amajwi y'abadayimoni amaze kuba menshi, aja kuvuga ijambo ry'intwari, aravuga ngo ndagenda n'imbaraga zisumba zose. Igikombe cy'igicucu cy'urupfu gihinduka igitondo. Haleluya! Aravuga ngo Uwiteka yeyuye umwijima w'igikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo agihinduye igitondo. Tugiye gushikira igitondo bavandimwe, muhumure kandi mukomere, murebe umugambi w'Imana, murenze amaso ibyo twahuye nabyo, ibyo duhura nabyo, ibigaragara. Murebe umugambi w'Imana hakurya ya Yorodani. Kiriya gihugu tuzagituramo, abana bacu bazakibamo gifite amahoro, turi kumwe n'abavandimwe, abaturanyi bacu, ab'Imana yadusangije kariya karere kose, iriya Kivu, amoko ntokwirirwa mvuga, bariya bose tuzongera tubane kandi tubane amahoro. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibahumurize, Imana ikore ku mitima yanyu, Imana yeyure umwijima uri ku bwonko ndetse n'amarangamutima, mwe murebe umugambi wayo kuruta ibigaragara. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Mudahigwa Absalomu.